Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, bakit? Intan na. Ano tayo ni Jesimbaan? Wan, mabiit lang nga nandro na kay. Agsagay sayak lang. Maladaw tan. Babayin, ti maladaw i Jesimbaan. Aya, ala. Mapantang arudan. Ala, Intan! Itinagan ti Ama, Anak, gan Espiritu Santo. Amen. Ala, rumuartan lakay. Agawid ta ka din? Saan pa Inta pa agpasyar bakit? Mangantay terwar. O sige. Oray agawid tan tumutla adagos tapno saan ta maabutan iti tudo. Uwi na. Siguro na kastoy teraramidin ta kay. Agdate ta. Kalpasante pan nakimisa ta. Sa bagay mo't kit di Mala, mapantang arudan. Nana, gumatangak man iti asukar ken kape. Mabit lang, Wan. Ito yan. Nagyamanak nana. Adto iti bayad ko. Pagyaman na. Tumagay ka ba? Sige lang, pare. Ano siya? Tumagay ka. Matad. Uy ka na. May salaan. Ay, saan pare? Chat pare. Insarden ko ti aginom. May unay ko lang din. May salaan, pre. Awan mo takas na. Hindi na kang babayanan, pare. Sige mga pare. May salang Ayun. Danag na yun. May salang tagay. Ato yo. Agtugaw ka ngamin pare. May mayat mo nakatugaw kang agtagay. Lalakla ka matamaan no nakatakder kang agtagay. Tagay nan. Kasta pare. Sige pare Ador. Nakon. Dito ka pa pare. Anya ka matan. Kailiw na ka makinistorya at kasano. Tunggal di off mo simbahan tayan mo. Makapamis na giti banding tayo. At danto pa nagsasango tayo pare. Ag-istorya tayo nito. Wala, basta di ka pa'y pumanaw. Dito ka pa lang. Uritas saan ka ngagsyat, basta agtugaw ka. Lagi istorya tayo, pare. Kailiw na ka, makabanding. Andrew? Nabartek ka? Pasensya, bakit? Napasubak. Anya? Arudan. Sorry napasubak. Pinilit ng pare Ador na nagsyat. Super ka. Apaya naginom ka. Mabiit lang. Ang mga naag iti pang labar ko ken ka. Taag pulis kan. Sakan tumaturugan. Inton bigaton ti panagsarita ta. Lakay. At danay danon kanya kanak ko. Nagbartek ka kano'y dinamid sa nakalman. Wala na. Ang napasubak lang. Nay, Andro, palagipan ka Kakaisuna na ikat mo, di pa naging inom mo itarak. Subliam ka di manan. Sanin na maulit tayo dyan. Rumbag lang. Makasangsangit di asawam nga gipulpulong kanyak. Madanagan ta mga numapasamak manan ti pagbutbutngan na. Nagbaliw kan, Andro. Pag nga asim, ta itultuloy mo kuman di pa nagbalbaliw mo, anak ko. Wala nang. Ikarigatak. Lakay, mawawa. Nalipatak mo tan tinagbalong ti danom. Sige. Mabid lang tayo gumatang. Ryan nak dito yun, Alaman nga rod lakay. Agyaman na. Nakasaramat amin nga store dito sa simbahan. Pagkatangat matan nga iti danom. Isya ba ta? Kamakalakot ito ba kang kasama? Yan, bro! Okay!
pare Ador. Papanan nyo? Hindi, balay tayong sargaw. Bay ka, tay, tagpasyar, paray. Wah, sige lang pare. Adda ngamin papanan mi kani bakit? Agur uray iti simbahan. Ano, mabitay lang. Umay ka na, mabitay lang. Saan pare? Kani, adda ni bakit? Umay ka din. Ha? Mabitay lang, wait, anyakan. Ina. Awagan tulad ni bakit nun. Apay, sana makawayas nga si Suaya. Italang mo't nagsina kayo, pare. Ha? Ganag mo na ya. Hintay lang makipangan. Ibalkutan to ni Mrs. Mau. Tagay mo, pare. May mas yarak. Datay na eh. Pare. Nalam mo yung tipa nagayos na iti karabugaw. Punya, pare. Uwin pare. Nay, apa yang kaslas si mamit mo tanti ara kita? Talaga kasta, pare. Tagay kayo day. Uwin man. Nabayag namin, najak imin inom kahit. Kasta talaga, pare. Ang sumli ka gini iti sigod. May aman na ita, baliw-baliw. Makauray na ita. Ubing tapay. Iso nga ipapastakit dita ginom. Tanong matay ta. Di tanton maramid ti kasta. Uwin man pare. Sige. Tagay lahat ng ruta. Nabartag ka man Andrew. Ang bibiyang Demeter. Andrew! Aglisikan iti dalan ko. Manen, Andrew! Apa yung labdan na bartak? Diyak mo nagdaw-dawa na iti pagbartak ko ha? Anya? Nagreklamo ka? Ha? Sino ti kumarik? Ha? Sino tinatured? Sangundang man! Sangundang ka! Andrew! Andrew! Bakit? Apay da kita? Apay? Di mon malagip ti naramid mo idirabi. Ha? Apay? Gapuan am amin dagito eh. Simangpit ka na barbartek. Kalpasan na, nagwala-wala ka manen. Imbundaris mo amin akagawaan dito'y balay. Kastaya. Ay, pasensya bakit? Jack ingagara tinaramid ko. Kasano? Kat nagbarbartek ka man ngaminin. Sorry ha. Narigat apayan ni pare Ador. Dagita kat kumpare mon ti patpatyam. Kas nakunakon bakit? Jack ingagara. So, pasensya ka matan ha. Unay matan na jay. Ni pare Ador. Ay, mabit lang ha. Hello, pare. Ay, awan man. Umayon, pare. Sigurado. Agdi ko sa tabi. Rumor man ang tiyasawang. Kat nabarbartek tumanin asumangpat. Sige. Ti amo, nagbalbali mo tiyasawang. Rumuarak na madamdama bakit? Agdi ko saklang. Papanam, kat awan mo't sirag iti trabaho ita, ta holiday. Agaw awis ni pare Ador. Narigat nga rod apayan jay kumpare. Ibaganan tumanan nga under disaya akon. Anya? Sige, indak agdi ko san bakit? Sige, dito'y kapay labalay Marilaw. Ta sigurado ariribukan na ka manan di asawam no sumangpet. Ta sigurado nabartek manan day jay. Wen nga rod nanang. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sinublian naman mutan ti panagbarbartek na. Ala, bayam ta kasaritak tumanan balasang ko. Di lagnak-nakam day ja tao. Nang, ti sumungad. Marilaw! Amok nga ka dito pala dananang. Isa rumor ka dito. Ay, Ni Andrew. ay mabitlaag tapas kakagdanak ko, balasang ko. Abay nga, daka dito ay Marilaw. Nagawitan? Manji, Ah, agawid ka asiksika, Andrew. ano niya? Agawid ako. Nanay. Ay, Nandro!
Di mo matgutad-gutad ang taasawam, Agtalda ka man! Di kayo makibiyang dito ito. Mga nada kayo tigutad-gutad. Nanang. Na, Ala, ang gawin ta. Marilaw. Manjang, ano ba dito balay dananang? Nganya? Apa di mo kaya gawin? Ang lalaki, ma? Ha? ang agtalda ka, Andro. Nay. Di mo, ti bagbagam. Anya lalaki nga ibagbagam, Mike. Sakti anak yun nanang. Sana ni Marilaw. Iswa sakti ayaw na. Ay, jak kaya ta konsensyon ti madi nga raramidam. Agawid. Lagi din Marilaw. Umaikan. Marilaw. Ayan mo. Nga. Tama pa, di na ako may sabatan dito ayan, Terida. Marilaw, bakit? Urayan ka dito yan, Terida, ha? Umay ka dito. Dito yan. Ay na, awanan ni Marilo. Pinanawan na kan di asawa, Andro. Ano pa na? Awanan nauman iti aramid mo. Ura sino mat siguro nga asawa. Talaga ang maumay ti kasta nga raramidam. Agbartag ka, kalpasan na apaan kan kabilam ta asawam. Saan? Ayatan nak di asawa. Di nakabala na panawan da siya. Ayatan nak ni Marilo. Marilo, asawa. Sa dino dayan mo. Nagsubli ka na. Kailiw ka na yan, Marilo. Ayatan ka. Ayun mo nga kailiw kan. Sa kabaylan, may sa Marilo. Parok, ang gawid ka, tanabartakan. Ikagwalang-walang dito ito, mga pagtripanda ka nagitis tambay. Sapulak ti asawa. Nakita yun ni Marilo, tata. Ay, jak am mo ti asawam. Agawid kan, ta mga naday ti balayo ti sapsapulan. Awan nga rin ti jay. Pimana ti asawa. Pinanawan nak ti ayat nga asawa. Pangasyo man tata, tulungan da ka mang sapul. Iti asawa. Ay na, nabayagan day tanga uyot mo, Andro. Agpa-check up ka. Saanan. Agimbag tulad ta. Nugasat ko pa iti agbyag nanang. Agpa-check up ka, tap na agimbag kan. Uray mataya ko nanang. Anya ka din day tanga ibagbagam. Awanan sir bitibiyag ko. Apay ngayon palubos ti Diyos sa kasto'y tinagtungpalan ti relasyon mi nga gasawa. Apay binaybayan na kami ti Diyos. Ay na, saan narumbang a question na ramti na marswa, anak ko. Si kamot tinang pili ti kastagasat mo, sanaya. Nanang, Di mo pa basulan ti Diyos. Tasika tinang pili ti kastagasat mo. Nagaramid kay ti sana may parbang. Sayta, tamarigatan kan. Pabasulam ti na marswa. Sana. Imbes sa sidiram ti apo, agpakawan kakitdikan kwa na kadagiti nagbasulam. Saan katakasta ti bagbagam? pakawanan dak nanang. Jak ngaminan mapagsusurot dagiti mapampanunot ko. Tagab-aburido ako launayan. Nala, di ka unag pampanunot anak ko. Agkararag kakitdi. Katkid daw ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbag ka pa ay, Andro. Lusak ti agyangar ka dagiti bulbulong ngayon ang lahat. Tapno maimbagan tuya ko. Patya ka makatulong dagiti bulbulong. Tapimiti basit idi minubak. Awan matwartal apag pa-check up ko. Isu nga anusak ti agyangar iti bulbulong. Diyos ko. Jak maumang ang kid daw iti pamakawan.
Gapo ka dagiti madingay nararamid ko iti kalabas. Pakawarin na ko ma. Kat pagimbagan nak. Tapno makatrabaho ak. Tapno da pangalaki ti pagbiag ko. Ingkatangan ka iti agas mo, Andrew. Marilo, asawa ka. Wen, Um, siya nga ron. Naging inayad ka simrat. Isuadi mo nadlaw ti asidog ko. Agyaman ak. Kunat mo ni ka nagsubli. Kailiw ka unayan, Marilo. Pasensya kan. No ita aklarang asimang pat. Ingagarak ti sana nagawawin. Baring makapanunot ka. Kat maamiris mo dagiti bitot mo, Andrew. Nakaamiris ako na. Kat pakawarin na ko ma. Agyaman na, Andrew. Tamom ka di. Abayat ti kawan ko. Nagtrabaho ak. Iso nakaurnong ak iti pagpaagas mo. Anya, Limod nga da kontak mi kaninanang. Binilin ko adi na ibagpagakin ka. agyaman ak. Kunaklano talaga din akong sublihan. Ay ayatan ka, Marilo. Ala, tumaremon dagito insangpat ko nga agas mo. Tainton bikat. Mapantay ti doktor. Taagpa-check up ka. Agyaman ak bakit. Ikarik, agbalbaliw ako na mamimpinsan. Di akong subyan ti sigod nga aramid ko. Biyag ti tao. Rumuarak man nanang, maburingak dito balay. Papanamanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laeng. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka mat. Papanam aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Di nakpagpungtutan. No ibagak tagpaiso, di dakmet la palubusan arumor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Malumen. Bimababayan ka bulakbol. Sa inton sumangpet ka na barbartek ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunak lang arudan. Sige, kita kayon. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Aduman ti maitaya ita. At ti braha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang na kumati gumatang iti arak kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti arak kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy mananday di babae. Di pa'y laglibas. Uwan nga rin Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kintatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kastamot ter aramidak. Awan maaramidan dan ano tim marikan. Wala. Narabyan ka man na si Mang Pait. Naggapwa Marline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kasta gararamidan. Bis oras ang tirabi ay asumangsangpit ka. Nairwama kong tatang. Naturadak mo. Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Ay, maburing nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barakadak. Day tate kagurak nga ugalem. No ada maibagakin ka, ado ti rason mau. Ha? Manano aya no agtalinaan ka dito'y balay. Maburing nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kasta nga ramid mau. Sumapol ka kit di ti trabaho. Tangay di mo mo't kayaten ti ag-eskwila. Awan mo't mas dra kak trabaho. Kasano ang makastrek ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, asikasum nga rudan, dagiti papilis mo nga aga-brown. Ingka ka aga-playan. Wento, tatang. Yang Yarlin, di nakmatlaklo na rin. I love you.
Ronnie. Ibagam no din na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arman. Ta sumapol akon iti sabaling armak. Anya? Kasta ka kadi talaga? Awan aanusam nga aguray, Ronnie. Saanan nga uso ti pakipot ita apanawan. No kayat na, ibagamon. Taditan tumot la ti tungpal na. Ronnie. O nya, kayat na kuno saan. Maudin na panagdaton ko dito ikan ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling armat. Alaman laangan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kayat na mulagayam. Agyaman na ka? Sapay ko maata dinak ti isuksukat iti daduma. Sakto kumalaang ti ayatam. Promise. Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag ti agbalin nga anak ta. Anya? Kat, pag naadan tangarod. Iji balayo. Tabasit ti balay may. Dakdakkel ti balayaw. Ay, o sige. Sikat ti makaam mo. Nanang, adakadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsira itiri daw, nanang. Ta isarrak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo, maun. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na, agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna, sa kay agden na. Sumarunon ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga agabrod ka. Kalpasan na, makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawam ginubyaw. Dak kayat nga na dito balay. Agkasar kayo pa'y humuna. Agabang tayo ti pagnagadan ta. Uray ta na lakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga break tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanakin ka ti panagsinata. Unay kamatan. Nagdinata nga ro din Sige, sumapul ta nga rod iti pagnaadan ta. Arlene, ada na sa pula kapag abangan ta. Iso na lang ta masapol nga agdown kan agdeposit ta iti abang. Pangalaan ta nga iti pagdown ta. Ingka dumawat ka dana ng kintatang mo Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam akasapulam ti kwarta para iti papeles mo. Ayuan na niya. O sige, kasaritak dana ng kantatang ko. Tatang, agabruda. Sigurado kahit tinay ta desisyon mo, Orline. Uwan, tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige, tatang. Rugyak nga roden ti agipag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramata. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman nagtatang. Ala, asikaswam nga roden ti papilis mo. Barang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ka. Uwan, tatang. Agbiyahe ako no bigat, nanang. Mapanak iti Manila. Ijay ti ayan ti agency apag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Akat nagpakadakan ka ni tatang mo. Una nang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala. Agan-anad ka nga ron iti panagbiyahe, anak ko. Wen, nanang. Ay, nasayaat mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam nagiti barkadam ditoy. Ipamaysam kit di tagtrabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kaya tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden Wen, nanang. May mga dito pagdaidan ta. Ta saan data makita dana ng kintatang mo dito Awan makibiyang ka data dito Wen, Ronnie. Nga maikawa Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko. Mairwam kan to. Wen metkit di Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasanon no maibus ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha?
Ba't si Kangay, saan ka sumapol iti trabaho? Nagsapulak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa mood kong agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wine? Ronnie, Ay, umay ka man, kidi. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. ay ayatan ka mat, Ronnie. Apay nga ita kala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasuk para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid nga. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa ilaang iti Manila taag subli akmat la numalam. Anya? Adda inabangak apagiganak ijay. Naibusin ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso di pangipaw-pawitan na angkel mo iti kwarta. Manon abulan nga gap-apply ka. Di ka pa nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswak. Anya? Ay. Agasang mati kwarta daw dawatem iti binulan. Sana bali taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ije abroad. Way, nga daw ti paggasgastusan na ita. Tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumit la ti daw-dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau. Ang singsingiran aya. Saan? Masapul mo nga mo matalyawan ti utang mo anay pag-anakem. Anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Yan to, iti kwartam. Ay, amanak, tatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa Manila. Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamit nga agdiskitar, Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar mi. Saan kumamit akasta, Kanayon naklaabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga dayta sina-sina. Saan mat aday ta ti solusyon iti parikot ta? Day talatian mo kasolusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan da ti panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si diren nak. Ulitik man na. Nasaysaya at asinaan na alatan. Ngam tikas ta si diren nak. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak to pa ikat asikaday ka, Arlen. Nabayagan alas-lasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay. Api nga da kayo di tanana. Di ta ti pagtrab-trabaho kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat, ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga imayak, takayat ko apon ken no talaga si kadayta. Kutsi ka talaga. Alin, babe. Asin mo day taya. Apay di mo pastragan. Ha? No kasta, nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y ngay. Taga dito'y ta asawam? Kwa, gayam ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam. Ngam babe mo ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung. Di ko maibagbaga kadananang kantatang ko ti kaadak dito Kandi yung ibagbaga nga dakadwak alalaki dito Ha? Binilinak ni Arlene, adyak ibagbaga kada kayo tinakita. Nga makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga akon Nagluhon tayo dyan, babae. Naman mi man laang ti umadanin na panag-abroad na. Hanggang sa bali gayam teraramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na, kaka. Hello, tatang. Hello! Sa dino ti ayan, Mau? Agawid kan. Magipapain ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Kwa, tatang. Anya, no kasta,
Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawit kan! Anjalangan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawit kan! Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabahom. Tamabain akon kadag iti dadakkel ko. Sige. Agap-layak nga abroad. Anya, panawan nak. Panawan na kami iti agbalin nga anak ta. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Dandani ka nagpasngay. Ngamawan pailat damag mo itinubyaw. Tatang, Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinirrak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan! Amangan no sa balay tinagabrodan na. Bye-bye amon. Total, responsable mitlaang. Sa dot nga trabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. Iswadi kag sangit-sangit Arlene. Sangwam tinagbanagam. Pakawanandag ko matatang. Nanang. Wan, awatag tigas tagasan ko. Tabasol ko matlang ti amin. Pakawanandag ko man. Biyag, di tao. Ada akong dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Daklakit di akwarta. Dinak nasiputan ni mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyakto matlang ti pangipatawidan na iti sani ko amabati na. Anya ko matidda kasi iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan iti kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya? Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga dasumrag dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Oh, adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito eh. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Tapos sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Jo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingpot ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itiyay nga anak ko.
Kasanon tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakas ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno dayta. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. No anyaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak bay nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam ti lakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y laang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kag tanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasayang at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta, awan ka nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo, aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka, nanak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsaak pay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Niyator ni Kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana ngay. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lagaya madyak makita di lakasa day di lolam niti balay. Day jay mad gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakano tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo ngay. No para matgayam kanyak dayjay, papa. Ket, amom nga rod no mapagtalkan dayjay ababaunan. No naamwak la anasapsapa, jak impalubos ti kasdyang inaramid day din lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti dayjay ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta dayjay abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga anahas. Papa, isasapulan ta dayjay ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas.
Jasmine, anak ko. Iyaganak man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom nyo, nanang. Kumarkaron samot ta uyak yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumano anya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan man nun nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo, Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apa nagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingka kitaan ni nanam nga ising, simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puon ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti dayjay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laeng tinasken apang yawatak iti dayjay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw iti sigod ang nagnaadan danana beti. Kat anda ka no nakaibaga no sa dino tinaudi nga imakaranda. Naimbaglangan ta siyak ti imo na nga inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasalumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak. Ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda dya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na dya alahas na nilulam. Milyones ti balor na dya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Isungain inot na nagsera. Tinak man isoro. May sakamat. Unay ni papa. Gapu ti kinagamrod na. Inot mo't amapukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apag sungrod. Tano kastoy amatutudo ket saan tayo amarigatan. Wen nanang. No mabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang. Didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko,
Mala, mapan kami, tapno makaawid kami mula adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid kan ni Nana Ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsuli na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla adarim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y kaditi pagnanaadan ni Nana Betty Alumpinig? Uwan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka din nga oraya ko ni nanang mo? Agmay saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag ngay bagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana Ising, kartingan ta ti Magna, nasken ang makaawitan. Wan ka di, alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtibayo ak nana, jak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka nga minagdanda nagunay Alala, agawaan ta nga ron ti Magnan. Lawrence? Nana Betty, agyamanak ta nabirokan kayo matlang. Kasanuan na amuam ti kaadami dito'y. Kinapudno na, adda dinutukak amang birok kada kayo. Kat naibagada da iti alugar, isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida dito'y. Saanan, ta pumanaw kami matla adagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya? Inka gumaak tinang sapul kada kayo, tapno maunaak ni Papa. Sikati na kaisang ratan da ito alakas sa barok. Para kun ka talaga da ito'y, iso asinal sa luwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya mantilinaon da ita alakasa. Kat maaramat itinasaya at barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana? Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. Mapan kami nga roden, Nana. Aywan, awatan nyo dahiti akwarta. Tulong ko kada kayo. Ay na, saanan baro? Alan, Nana. Alaan yun, kat agsubli ak tumanan. Adda ka di mabali na pangkuntakak kada kayo? Kas makita mo't, awan kuryente dito'y ayan mi baro. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ay, ala agyamanak baro. Itataawanan dito'y tilakas Kasla na parutan ak itisiit dito'y barukong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayong matsigurong ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilumlumangan tayo. Nauma ka din dito, yanak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? Ada tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang! Kunak no aguli makan ti biyag ta.
Ngam saan pa'y matgayam? Amok nga daga di taunay. Isarong morga. No di mo kaya't nga uramag tinagpasit ang balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana Ising, sumarunuak arumwar. Ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Iti! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana Ising. Sir Saldi. Rumwar kamot lagayam. Kunak no urayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. Awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparaken ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naudan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabalan tayo daytoy. Di kay agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ni, apaya kastamat ng ti ibagbagayo, Papa. Adamat gaya man kan katilakasa day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibus ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Ited mo kanyak wano saan. Ha, Papa, anak dak, kabalan dak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence. Ited mon ti kidawag. Tapno nasayat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatig kalat na nga oray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak. Kadagiti nagbasbasulan na. Ha, apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni Papam idi imay dito'y. Anya, unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan, jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami adinangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan.
Kan wan gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kin ni Nanay Sing. Kaasimat, baketen. Dakil ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ta iso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo ay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Allah, nakababain Lawrence Barok. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasano ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Barok. Alan, Nana, umanugot kayon. Kayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasideg to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada Nanay Sing kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay. Kukayon tumatan. Diyak ninamnamad ay ito yung aramidang, Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, Nana. Biyag ti tao. Kwarta man lakay. Pangusaramanan iti kwartaya. Ket nakapalingkita lang arud Nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi dya kabinit mo. Napumpunno dya kabinit mo iti badom. Na umaak dagi jaya na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kon no isumanen ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko. Ken pagpa-facial matan a. Anya? Nagadumot a paggastusa mon, bakit? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. Adda honor di anak ta. Masapul mat abong gati itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikan na ko na iti kwarta. No di nakikan, inakumutang iti karuba. Si kamot lati utang ko, abel. Kita man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi kasta lang ang bakit. Anya mo deta bestida ngay. Backless may. Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Ta naglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan ta lukmag mo. Sukatan deta. Anya ka matan. Sayang day to'y no jak mausar. Sapay nagngina. Ay, abo. Imbes adya anak tati agpostura. Saan? Ta si kamot ti makakaadang agpapintas. Si kaya ta adda honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kaya nakasukatan di anak ta? Diyak mo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan teraramidan na. Sika ngay. Apay, di ka umay. Saan ay? Da kayon, tayo nakagtrabaho.
Sayang dal daw ko. Asino nga'y tagpicture no di ka umay? Agpapicture kan to niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kami. Nagsapa pa ilang mo. May mayat tinasapa ngam ti maladaw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpat ije pagadalan. Ne, adda kamat dito'y pagadalan, Rosie? Apay, addamat aya honor jay anak mo. Ay, awan ame. Umayak lagbuya Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudol ti utak na. Ay, si kanto man nga rod tag-picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata ame. Sa nabali, tailibre kanto iti halo-halo. Sana ame. Basta ilibre kanto, tapno awan to ti ising singir mo. Inton sumaron no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, ha, Rhea? Nanang, Ipasnek mo nga min tagrepaso. Awan rumrumor dito'y bala ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. bakasyon mi nanang. Ngam pagripaswan nagpailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya? Ulita Rhea, dito'y kalaang o nagtibalay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba bulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudel ti utak da. Jayla agpapaanawa ter aramidan da. Agrelax ako mamot nanang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di karumwar. Basta, awan rumrumwar. Nay, anya dagito nakasab dito luar ti balayo ame. Midmidal sa amin dagitaw. Wan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa dito luar ti nang isab itam ka dagito ingay. Mabasaan og tudaw. Isar ko ano agtudo tatang. Apay, masapol nga iluwar mo dagito. Aya. Tapno makita ti tao analaing ti anak ko. Nga emalakan niya. Malakan niya. Ay, di ka manamig. Kaya no puro asa ti grado mi dagi eskwela ka. Mi abila nga asawam ti malaan jalakyaw. Anya ti bagayo aya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Tadi pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di taigam mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinaapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang asaan mo at tinakaw day ka. Taipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Saan na? Tuladom nga min di anak ko. At dalaang iti unag tibalay nga agreprepaso. Iso analaing iya pagadalanda. Iso anakul na tautak mo tabulakbol ka. Kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana? Ala, agawid kan. Ni Rhea ngay nana. Ay di mo disturban di anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Di da kay ngamin isursuro dagiti datakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaron di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanen medal nan. Naimbang nga ron, ta nagtalay na idmat piman ti kadat medal na akanayon. Ay kat siyempre isursurok gayam anaimbag. Ha? Ay uwan, amam. Pasang awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa amay. Kasano? Nagmudel ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San anong saya ati kas nga ibagbagam? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaang, tanalaing ni Rhea nga anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti karuba, nagngungudol ti ulo da. Ay, apo, di mo rubang apagtangsit ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Angam san amasapol nga uyawan, dagiti daddo mga ubing bakit. Naglalastog dan tumit.
Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalya na. Iso kwartang man. Apay man ti kwarta. Gumatangak iti baro abadok. Usarek inton graduation ti anak ta. Anyat planom inton makagraduar ka iti high school, anak ko. Sa dino ti kayat mo apang ituluyan iti panagadal mo. Jak sapay ag eskwela, nanang. Anya, ag-eskwela ka kitdi. Amangan mo jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo, nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ta agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bula. At adumot ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo, nanang. No agpapaanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang. Panunutom ti masakbayam. Isong agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. Ay, sige nga Rod Da kayo ti makamo, nanang. Nabayag mo at ajak nakitkita di anak mo dito'y lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela iti syudad, ami. Makipagnana di balay ti kasinsin ko. Imbag no saan masayang ti pagtuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagaan mi matkit di Makamuano sana dumngag iti pamagbaga. Para matlakan ko na ti bagbagami. Para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, namdi yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utak na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado mabagsak tulaang dayjay. Ay, katpadasan na lata. Diyan ngamin barkada na timang disdisturbukan ko na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kablawan da ka, anak ko. Nakalpas kamot laangan iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapoy ti sakripisyo yon ang paadal kanyak, tatang. Pagrepengan mi dahi sa kasdadakkel mo, anak ko. Lalaingam to ti ag-board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into nagdan trabaho, pilyom to ti pakiasawaam. Tay tupadam a professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin, uray di kan makiasawa. Tapno saan ka maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmam ta anak mo, ami. At day ta kamanan ako nak. Kat ibagbagak laeng mo't. Adayo pa mapasamak day tananang. Ubingak pa'y. Ado pa'y ti kayat ko aton uyan. Awan pa'y ti panunot ko ti makiasawa. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Ay na, agyaman nakta saan na kami apinaay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan. Amo kami dirigat yung kinitatang nanang. Iso nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay, anak ko. Anya ngay, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak ta, lakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y trabaho na ita. Kahit makasapol tumat Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mo't anak kagraduar. Katawan mo't amuna. Iso nga imposible ang makastrag iti trabaho day chay. Ay na, saan man mo't akas to ti bagbagam bakit? Amom ay at ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutem to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagamot. Agpay sumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagraduar ngagpayso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol itinatalgad at trabaho na. Kumusta ngay dagiti inaplaya matrabaho, anak ko? Awan mo tin tumawag ka dakwada nanang. Kunada nga awagan da. Ngam awan mat.
Nala, urayam latan anak ko. Sana mabalin na may istambayak, nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo ni tatang itikwarta na. Ah, lukas na. Nagsweldo ka, anak ko. Uwe, nanang. Ay na. Kasta, ati anak. Pakaidayawan mi at talaga tinaadaan iti anak akaskan ka, anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makias-asawa. Awan pa'y nobyok, nanang. Iso nga dayo pa'y mapasamak dayta. Nasayaat nga rod no kasta. Saan kami pa'y nakasagana ang maisinakan ka, anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamakias-asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan, insan? Pag negosyo ko, ma. Pangurag iti awag dagiti na playa ka trabaho. Jakmat lang amin makastra ka iti trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay ko mata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko, ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo, anak ko. Paglitsyonan, nanang. Anya, paglitsunan. Ni, amom ayat aglitsyon. Uwan, nanang. Inadal ko ito online. Anya? Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click, nanang. Sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan ka iti dayta. Agtinulong ta, anak ko. Agyamanak, nanang. Awanan. Talagang awanan namnama makatrabaho ti anak ni Rosie. Mapay manan aya. Anya manan aya. Anya manan ti pakibiyanga mo nami. Kano aglako-lako kanunday jay nga alden iti kumkumporme. Gatbay aman o kasla ti kayat na. Nagagitkid ti dadya barua. Nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan Tasaan mo't nga rod ang maawat iti trabaho. Ay, kaasimat piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasigurado di anak ta. Dakkel pa'y akumpanya jayan na. Kunak tuma nga main, amasayang laang ti kwarta da Rose. Tasaan ang makatrabaho di anak na. Bakay, di ka mang tagibasay iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo amaw ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ammom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanaok. Ay na insan. Kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti supsuplayam iti leksyon. Wan nga rin, insan. Katagyaman ako na ka, ha? Taga po iti pautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo ak. Kat dimakkel. Ay na, awan ang yaman na. Si kakit di man. Nagdakkel pa yung tibalayo. Kan nagpintas dagitilugan mo insan. Sana all. Di ka man, insan. Nabakbak lang gamot lang yung siyak, ah. Ay na, saan mo't insan? Kita man lang agpay sa tibiyag anya. Asino nga iti mangipagarup nga agbalin akas to itibiyag mo ita? Nagprogreson tibiyag mo insan. Bendisyon manipod iti apo dagita, insan. Iso nga agyaman ak unay iti Diyos. Oh, anot kita ang litatawa ami. Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga baknangan da dya tao. Oh, kat anyat makunam itangay. Malakip mo dagitim bagbagam ide maipapangking kwa na. Ay, Inuyo-uyaw mo, bakit? Imbagbagam anangudel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat keng kwa na trabaho. Ngamita, nagprogresong ti piyag na. Gapumot la iti bukod na diskarte. at dagayang bumaknang, nga oray saan na anayaplay ti inadal na iti kolegyo. Ay kat adda, ato, napimpintas pa'y kat ti biyagnan, ngamdya anak ta. Ay, huwag nga ron.
Apay ngay akas jay. Addan samet pilpilyan ni gasat apapintasan tibiyag na. Apay ngay. Raya anak, apay no padasam matiag negosyo. Ha? Anya ko maanegosyo ngay, nanang? Diyak kalaan ti kakasta. Saan ko alin niya? Tuladom ni Alden. Nalalaing kamot ngam iso. Patsyak ang maartapam to. Nagpintas ti biyagnan. Kat saan mo't analaing. Diyak nga rod ka imaan ti agnegosyo, nanang. Nagbak nang aminin da diyang Alden. Nagpintasan diya balay da. Ken sasagaysadan itilugan kadag iti dadakkel na. Wala, tanaga dun ti branch ti negosyo na. Ken adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso an nalakala makagatang itilugan na. Wen nga rod. Bigla moten abimak nang ni Alden. Ay, nasaya at matay kayo, ame. Kung naglano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rosie. Apay ka di. Ada kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ame. Kaya't nakano tagibi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglaplapo sana nun ti anak mo, Rosie. Saan mo't, kapsat? Saan akas iti anak may? Naisalteklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, ngam basit lang. Kunak nga negosyo mo't, ngam di na mo't kayat. Saan na kano akaimaan? Ay, kat mayatlat ta ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagbasit mo ti sweldo na. May mayatan ti basit, basta adda, ngam tay pulos nga awan. Wan matkit di ngam ay na. Makapaapal kayo at talaga, Rosie. Oh, at itinayon ti ayuda yo, nanami. Ay na, agyaman na, Alden Barok. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ti binisyon na mawawat ko, nana. Manipot kina apo. Ay na, pakawanin na kumabarok. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita, da kayo ti tumultulong kada kami akalukarad nyo. Lipatan yung tinapalabas, nana. Kano ka sa pula niyo titulong? Di kay kumagbain, humasidag kada kami, ha? Ay nahagyaman akbarok. Nakasingsingpot kayo a pamilya. Biyag ti tao. Agpag napagnaak man pa diti parke. Ure kat day off ko ita. Aging ga ita. Presko pala iti panunot ko ti inaramid ni Rafi. Apay naramid na ti kastay kanyak. Awan mo mo ka nagpasulak. Kuna na nga ay ayatan nak. Kuna na nga ikasar na kapaman nga gawid. Ngaman niya tinaramid na. Simbangpat nga da kadwa na babae. Katumadanin ti kasarda. Nagsakit tinaramid na. Ang sana rumbang agsangitak. Tawan mo ti rumbang ikamat ko kan kuana. Tikit di pagyamanak. Nasinawak lata. Nga ore upat atawan anagayan ayat kami. Agtugawak man pa diti bakante atugaw diti sirok ti pine tree. Ado ka na yun ti tao dito'y Agsapa man wano rabi. Saan na mauawan ti tao dito'y. Oh, aginahad ka magnanak ko. Di kagtaran. Nag-cute mo tan na ita nga ubing. Oh, ito ka lang anak ko. Madlaw nga agsursuro pa'y laamag na. Iso apasanay may patugaw. Naglukmag. Siguro, nasurok lamay sa titawan na.
Ayan nga tati inana. Apay ati matla ama na ti kadwana. Oo, papanamon yung anak ko. Dito. Dito talay. Sana tila papanama, ha? Ni, agturungan dito ti ubing. Oh, makitam. Naidugmam ka na anak ko. Ala. Umay ka, Wan. Sunan, Wan. Gusto na anak ko. Gusto. Ni, kumarayo ti ubing kanyak. Kasla kaya't natagpaubba kanyak. Ay, saan anak ko? Saan ani mami dayta? Sa bali. Ala, mapandanwan. Ala, kasta una asangit ti ubing ako mitkita kanyak. Kaasimat. Mister, mabitlaang. Ha? Kumarayo ti anak mo kanyak. Kaasimat. Ubag pailaan. Ha? Ne, nakababain mo, miss. Alakit din. Kaasi ti anak mo. Ala, umaykan, baby. Alan, mister, kaya't na ti umaykan niya. Sige, mapan ka nga ro din anak ko. Makitam, si Mardengan ngagsangsangit. Ipagarup na siguro asyak ti inana. Loko ka anak ko Apay, mamim day tayo. Sa bali. Ala, umaykan. Ala, di nakamot kan kayat, mister. Imarakop mat kanya kon. Rika anak, kababain ka ni madam. Umaykan wan, agawid tan. Alan. Mister, di mo pilitan o di nakayat. Tane, kaasimat. Nakababain kan, miss. Pasensyaam la ko man ti anak ko. Awan anyaman na. Ala, itulod kayo ni Jibalayo, sir. Taga-ano kayo kadi? Taga dito'y kami mutlaan. Ha? O sige, itulod kayo tapno saan nga agsangit yung anak mo. Saanan, miss? Nakababainan. Agsardang tumot lang agsangit dahi tayong itong madamdama. Basta itulod kayon. Masyanak namin at talaga dito anak mo. Ay, pagluganan nyo kadi nga agawid. Adalugan mi. Impark ko iti dahi abanda. O sige, intay nga roden. Makiawid ak pailaan kada kayo Tani, kaslamat kimputin at kati anak mo kanyak. Dinan kaya ti umibat. Nakaturugan ni Rika nga anak mo, sir. Mabalin ko siguro ti agawid. Agyaman ako unay kin ka, aloha. Ulitag ti agkid daw iti pasensya kin ka. Ayos lang, sir. Mas daawak lang. Api akasla na atap ti anak mo kan ka. Kasangsangpet ko ngamin manipod abroad. Sikog pailaday di asawak ti anak ko, idi pinanawak ida. Ha? Daydi? Kunam? Kayat mo asawan? Balo ak, aloha. Natay ti asawak ang nagpasngay. Ha? Kastagayam. Iso ka di ani nanang mula ang tinadanon ko diti palayo, sir? Wen. Mabalin ka di. Pulan ko malatan. Di nakawagan iti sir, please. Umay ka. Agmerienda tayo pay. Sakan to agawid. Apaman amalpas kang agmerienda. Itulod ka iti pagababangam. Ni, malaman gaya man. Panag-aawid manan. Isimpa akong nagiti. Ni Polan. Hello, Polan? Aloha. Dismissal mon. Saan ka di? Wen, apay ka di? Adda kami kaneri kang anak ko dito ruwarte opisina yo. Urahin da ka. Ta itulod da ka iti pagababangam. Ha? Ala. Di ka nagkadkad, please. Namiss na ka ti anak ko. Ha? Sige. Mabit lang nga ruda. Rumwara kong dito office. Ay, kababaig. Balasang ka. Nga madamit putot ti mga sawakin ka. Wan nga rod
Kababaen. Ang mga no ibagadang agbibisin ka iti lalaki. Diyay mo't apadam a single ti pilyam, aloha. Nakapimpintas ka. Ay ayatag ni Polan, nanang, tatang. Kat napatagmot ng tiputot na kanya. Minamaag day ta. Di ka kadi aggaganat ang makinubyaw. Taubing ka pa'y may aloha. Urayam tayo umno aparakin ka. Apay, kayat mau ti mais istorya dito'y lugar tayaw. Amumutin na kita tao dito'y lugar tayaw. Basit lang makita da. Kit umanay na pagpiyastaan da, pag-iistoryaan. Makisina ka ni tibagbagam anobyom. Di ka agganat ang makinubyo. Taamok nga adapay sa bali amas na saysaya at ngam dayjay alalaki. Agnaid kan dito'y balay mi, aloha. Anya? Saan tapay mata nagkasar? Pag naadanak dito yan? Pumanawak mo't laeng, aloha. Agsubliak iya abroad. Tapno may saganaan ta na imbag ti masakbayan ta. Ay, Polan. Oh, di kagliday. Agsubliak mo't laeng. Iti pa nagsublik. Agkasartanton. Dakkel to mo't tinirika. Isunton ti flower girl. Ito nagkasarta. Polan. Kiti kayat ko. Dito yan balay ti pagnaadam, aloha. Tapno adakad kadwa dananang kanti anak ko. Sige, nukas na ti kayat mo. Di kag danag. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ay, nagmayatin adang ganday ta nga imbagam, aloha. Agyaman kit makunak asya kung ti kagasatan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Gapotakaskin ka tinangayat kanyak. Ay-ayatin ka, aloha. Urayam ti panagsublik. Taagkalay satan ton. Kasla ka ano laday di pa nagsubli ni Polan ni abroad. Ita, umadan imanan ti pa nagawid na. Saan ka di, aloha? Uwan nga ron, nanang. Kanayon na nga ibaga kanya kiti cellphone. Agkasar kayo kano, apama na sumangpet. Uwan, nanang. Kat pakaragsakak day ta. Ay, agyaman ak. Aloha, balasang ko. Nakitak no kasano ti kinaanos mo iti apokok. Kaslapudpud no nga anak ti pangibilbilagam kankwana. Napatagan kanyak ni Rika, nanang. Kasladyak kayatan ti maisina kankwana. Ay, mas kaya't nakapayan ngam siyak alola na. Mami pa yan ti awag na ka. Wan nga ron, nanang. Kat pakaragsakak launay adang ganday takan kwa na. Nanang, kadwak ni Polan, aday di salas. Umay ka numakisarita kada kayo tagkasar kamin. Hay, numabalen, jak kumakayat asangwan. Uray ni tatang mo, di na kayat asangwan. Tadimi kayat amanugangan dayjay alalaki. Nanang, please, maawatan dak ko ma. Ay ayatak ni Polan. Kaya't kumutin nga agsimpa kami. Ala, makaammo ka nga rod. Desisyon mo dayta. Daddy, kaya't ko ti agbalin a nurse. Sige, lalay ng garot tag-eskwela, wan? Wen, Daddy, promise. Kat no may saakton a doktor, agina na kayon tumeten. Mala, tinapatag, makalpas ka, anak ko. Itad mo man ka ni mamim ti cellphone, anak ko. Wen, Daddy, Mami, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Daddy. O, adto'y ti cellphone. Agyaman anak. Hello, Polan, lakay, kumusta kan? Kaano ti awid mo? Yak pala may baga bakit?
Napalpasik pa ti panagadal ni Rika. Sapay kinaners ti kayat na pagbalinan. Iso nga rod mo ti kayat na. Kapilitan nga rod ajak pala agawid Tani, nagastos ti kayat ti anak ta kurso. Ala Ay, naimbaglakit din. Tanda ni Rika nga anak ta. Uwin nga rod. Pasensya kan bakit Kasano ka da makabukal tayo ti anak. Kat saan tamod ngaming agdindin na. Ala, sana bale. Adamot ni Rika nga anak ta, Polan. Tinapatag, agan anad ka dita, Juan. Uwin bakit? Uray da kayo. Sige nga rodan. Tagtrabaho ako. Bye. Bye, Lakay. Kablaawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlangan, iti panagadal mo. Agyaman nak, Daddy. Ipatpatag kayo ka ni Mami. Kastamutin ka da, Lola. Ay na, ipatpatag da kamat, anak ko. Mami, thank you Oray saan asikati mismo ang nagtaudak. Imbilang nakakaspudpud nung anak mo. Nagtanok ka nga ina. Mami, I love you. Ay na, sika talaga. Pagsangitan nakmanan ako, nak. Balasang kan, di adal ka pa yan. Sigurado, may sinakan ka na kami. Tay jay matabron ti kaya't mapagtrabahuan. Please, Mami, di naklapdan iti kayat kong aramidan. Kaya't kayong ipaayan iti nabintas apa nagbiag ka ni Daddy. Isaabayan nyo nga umadayuak, Mami. Tasapulak tigasat ko iti sabali apagilian. Anak ko. Maturog tan, aloha. Rabiin. Maikawa kiti kawan ng tiyanak na iti puderta. Polan. Anda ni tiyadayo a lugar. Mairuam kan tumot laeng, bakit? Anya nga rod. Talaga akasta Dinapatag. Tatamot tiyag din na itan. Saan tan nga agsina? Tati kayat di anak ta. Saan ta kanon nga agtrabaho? Agrelax talaangan. Talaga balasangan dyan, anak ta. Kasla kaano lang idiubing ako markarayo kanyak. Ita, nananayon na balasang. Makapalagip tinapalabas. Uwan nga ron, bakit? Jak ni namnama, makasapulak iti managayat nga asawa. Kun ina ti anak ko. Ulitak ti agyaman kin ka. Aloha. Sikatin ang kumpleto iti kinatao mi iti anak ko. Agpadatalaan. Si kamot tinang isubli iti sigo da kinaragsak ko. Da kayo iti anak mo. Nga anak ko matan. Ipatpatag kayo na iti anak ta, Polan. Ipatpatag da kamat. Bakit?